Image Paodam Yang Bill Sing Bahan Retram Noxabolina, Kurumzari. Nasi Maroy Pauda, known as Samson Sajilaba, Manipur State Cooperative Bank Limited Key, Sangling Nasi, Minister N. Birena Sangakre. Ahum Suba, Kimax Felicitation Ceremony Pangtokre, Luinana. DMFC na New Generation Football Tournament Key, winner Wakre. Auzik Mapung Paulo Vidasi. Manipur State Cooperative Bank Limited ki nauna samjin sajilaba all assembly road ta leiba office ngasi Manipur Chief Minister N. Birena amadi Social Welfare Minister Nemsak Kipgenna athoi mithung amadi thoromapu oiduna sangakre thorom tu da MSCV Limited ki Managing Director A Subhasu Sarugya ki thorom gi athoi mithung gi warol peduna Chief Minister N. Birena haike line road pyramid city of Paina, Imun Canada, Ajuana, how much in the same you are? Me, me, what the selling is so happening. Me, said, we don't know the other. Even the same walk, no one of Chilena. Other than me, the woman equity. Other see necessary equity over. Give your hand first. It could be the nothing to go, good thing to go. I have you. Thormapu and the Saruk Yakibi, Social Welfare Minister Nemka Kipkenasu, Wapam Karapondoki. Found about the he, Kumpuni Toki, Terra the Sida, Aka Apunai Papaya, Negre, Amadi, Bengasi, Asuki, Mati, Fiwam Sopa, Matang Behi, Masidi, Honorable Chief Minister Gi, Vijay Makada, Bengasi, Mapangal, Kandibajadi. Amadi, Sauhat Tabajadi Kaiba, Midjing Amadi Makada, Tabak, Paodam Kayakama, Python Bak Namle. State Plan Makada Nomda Ising Liter Lak Mapanga, Dasmik Ahum Pibangamba, Water Supply Scheme among a sea, Manipur Chief Minister Sangadana, Lamdeng Miam Sinakre. Thoramadu da Saruk Yakibat Chief Minister Nong Tombam Birian Haiki, Miam the Pamlivadi political party singing America, Ikoi Maser, Hunabadunate. Madugi Mahuta State Asida Ahong Purpa Tosil Aduni. Masigi Matanga Hunariba, Ikoi Maseri, Merta Karakana Wafam Kaya Pundona Kre, Adubu, Kanamta Tabaka Wolite, Hunarabadi Latum Water Havesi, Kangina Pay, Langak Havesti, Akan Aring Sing Bayade, Langak Pai Havesti, Miami Popolo in Havesi, Kangin Matamoide, Mamangi Langak Manipura, Kundaminariba, Pur Maseli, Merta, Kaibung Kaibung Tahalame, Madu, BJP Langak Lapadi, Hositi, Loin Punsin Hale. Lanagi politics down over Hona Bigano, Bigger Sing a sea, Luang beat to the Guinea, sing some top hamna, Langol, Singarom the Leba, Lamdeng Awang Lekaidne, Skimasi, Inkumzali singing a sooner trat of the sanction Taruga, Inkumzali singing a sooner tratetki, Megitang Kunda, Tabak Su Hokivani, Aduga Sahi Adumaki December Kunipan the Savalo is in Kivani. Luang beat to the legacy in Katkariba is sing a sea, Ice P. Young Kagi Pum, Sinaduna Lamdeng Yakov the Tavada, Zarakna, Mui Lissing. Mangarom Lissing Pigatoribani. Lamsang Yaku with the Kundariba, Mui Lissingamaga, Sam, Contrada, Ising Pina Pandam, water supply scheme, Sabani. Thoramatuda, Manipur Assembly Speaker Y. Kemsan, Works Minister T.H. Bishozit, PHE Minister L. Dikho, Lamsang A. MLA S. Rajan, Morang A. MLA A. Sabchandra, Lamlai A. MLA A. Biren, Oinam A. MLA A. Radha Kishore Amadi, Wangway A. MLA A. Lukhoishu Saruk Yaki. Kanglei Indigenous Martial Art and Cultural Society, Kimax da Handak Makto Kiba, Class 10 Amadi 12 ki exam da Thang Tagi subject da topper or Eglava Amadi, Sada, Marpudara Amasung, Masigi Matakta, Mark Panglapasingu, Ikai Kuna Utpagi, Homlak Suba, Kimax Felicitation Ceremony, Ngasi, Government Dance College Complex, Palace Compound, Pangtokri, from to the Art and Culture Minister L. Jantakumana, Atu Mitung, Kimakski President Ningthozam Ajit Kumana, Thormapu Amadi, Education ASK Director T.H. Kiran Kumar, IAS na, Akanam Mitung Oiki.
From the Atova Mitung Warol period on Minister L. Jel Kuman High. Hausi Cultural University Lady Basi Mapungpana, Mamit Mamai Pangan Bangamnaba, Equipuna Honaminasi, Impal area Aran Culture Complex Hagatkataba, Adu Mapam Latabana, Langak Mapam Sabama Yanguna Sanaba Tarang Tori High K. Then Hobby Madu, Hobby Matonda, Mamma, I change the change Delhi, why is that? But the way we see I'm so but they are ready. They are ready to sanction certain good amounts of money. When I think heavily, they had a same salary. That was the Shinari Congo. What was it? Legend Managan. Bharatiya Janata Party ki Hani President Mainam Boron Haikre, BJP na Sahi Amaga, Makai ki Sasan Manungasida, Framework Agreement, Border Pillar Amadi, MU issue Singda, Congress Party na CSO Singna, Sarkar Maning Tam protest of Jabada, Congress na Yoksinduna Hiram Kaya, issues Hagatuna, Iran Tona Honore, Tumina Mikup Amapower living Andre. Amorumda Dalasi Presidents Uramba, Tourism Zauna Pono Kivada, Border Pillar Giwatok Asi, Sok listing number Samapan Humbutreta, Bharat Myanmar Lebak Anina Yanaduna Yunkiva, Border Pillar ni, Masi, Manipura, Territorial Council Matamni, Hauzik Sahi Yankai Matoi Fare, Matam Sida, BJP Maru Hundre. Wapam Singase, Nasi, Impalgi, Nitaipat to take the labor BJP office star, Pamusing Unavada, Zauna Pundo Kivani. Sauna Makata Duna, Border Pillar Wafam Lebak Anina Yanaduna, Sok Lissing was Samapan Humda, Humbuga signed on the Kivani, Congress Langa Kimatamda, Border Pillar Wafamasi, Resurvey Town of Taxinde, Cabo Valley Wafam Su Housing Namsidun Lavani, Anishuva, MR in Away, Tampamdagi Pistol, Yankay Trukman Kivadu, Congress Party Lingak Matamdani, BJP Langa Hek Lapaga Kankivani, Congress Shasan Makata and Lem Labdi, Karitokani Hinasu, Mahapondoki. Angang Singda Satava Miot Minai Tingnaba Pandamda Sideline Subcenter Tawalga Kaksing District Police Kusam Naduna Poster Campaign Amangasi Kaksing District Kaksing Lamkai Kaksing Kaitel Amasung Wagwai Lamkai Kaitelda Satakre Kaksing District Police Ki Maikaidagi SDPO Kaksing P Sankardas Kaksing Police Ki Personnel Sing Sideline Subcenter Tawalgi Director KH Tompok Tim Head Motimba Saka Amasung Sideline Ki Tommy Singna, Kaksing Lamkai, Kaksing Kaitel, Amasung, Wagwai Lamkai Kaitelda, Angang Singda, Satariba, Miot Bide Sing, Tingnaba Tonganba, Walor Sing, Yawa Porsche Sing Tetki, Amadi, Miamda, Yantoki. Porsche campaign Adugi Matangda, SDPO, Kaksing P. Sankardas na Hai, Angang Singbu, Miot Minai Kaya, Lepalitana, Mapam Kaya, the Satari. Nuksina, Loina Bigadava, Angang Singbu, Tati Tao in Tobio Kaya, Satariba, Si, Aikoi, Punna, Wakal, Taminaduna. Angang Singda, Satariba, Miot Minai, Asi, Punna, Tengaminanaba, Poster campaign, Asi, Satavani, Haina, Pongdoki. Nasi Aquina, Pongdoki, Poster campaign on prevention of crime against children level. Angang Singda, top of crime. Aduga, child language or information, Mamma, Pinaveda, Pongdoki. This is the Aquina, Nasi, Kano, pamphlet, Aishana, put the privacy, Aquay, Sunny Muslim, and the Korean Aduga, Aquay posters to Tielaga, the pillars in the Imai the live of the like missing economies of the Koyadu. Poster campaign at the Saruk Yakiva Silent Tawal Sub Center Gi, Tim Head, Motimba, Sakana High, Pope the Ngariba, Angang Dagi, Masagi, Sahitra Nipal. Paubagi Amasung, later Lida Canale Jadraba, Natraga, Intok Pirava Angang Sing, Natraga Tongan Tonganba, Todo Watok Singa Marilena, Awana Tarba, Angang Singbu, Mating Pangnaba Amadi, Angang Singbu, Karigumba, Makalgi, problem Amalaiba Matamda, Tengbang, Launa Widamak number Singamaga Sumna, Maudrani Panda, called to view Maduna Angang Sing. Adugi the Max Soidana, Mating Pang, Mamgani Haiba, Asi Miam, the Kanga with the Mak poster campaign, Asi, Satavan Hinasu, Pongdoki. The layer of Angangsing, Nadra, Intopia of Angangsing, Nadra, selling and conflict with low high target, the Kogi, Zikan, the Gram, Siam, Tori, Angangsing, the Mating Pang, labor, when I snam it, Harris. Adu any Angang high target 0 to 18 labor Angangsing.
problem hek to bata any problem like ta ga di toll free number 109 high number si sida ko to video high passenger Youth Hostel Kumal Lampaki Hostel Management Committee na Sinduna Youth Hostel Day gi thoram ngasi Youth Hostel sida Joint Secretary MOBC SC Yas LN Kasungna athoiba mitung oina pangthokre thoram madura State NSS Officer Manipur S Lantang MCS da thoram mapu oibaga loinana Educational Filmmaker Birendra Salam NSS ki District Program Coordinator Dr. TS Bimol Singh amadi National Youth Awardee amadi Social Activist Reverend Hillary Langhu ahumna kanaba mitung sing oina saruk yake tharongi manung sana tongan ba cultural program kya utpaga loinana youth hostel la thabak toriba singbu puning thawat pa oina khudol tamki ngasi tharongi athoba mitungen oikiba joint secretary MOBC SC Yas L Kasungna haiki striking to others immutable behavior to the steady heart, and I hope your future endeavors will also assist in building better youth hostel in future. When you become somebody, let us all remember that our youth hostel is there. Let us contribute something in words, in prayers, in our deeds, whatever. District Police Tawana Sinduna healthy dietary habits and means of losing weights haibisida nomugi oiba punna wakal taminabagi thorum ama ngasi SP Thawalgi recreation hall da pangthokre ngasi thorum aduda thabaktagi potharba Chief Medical Officer Dr. KSS Manglemna Food and Nutrition in Health haiba hiram sida resource person oina wangang ki baga loinana saruk yariba singna hanglakpa wahang singi pakum su piki thorum aduda retired IGP S Ibomcha Professor Deve SP Thawal Gautam amadi Thawal District Police ki officer kaya su saruk yaki loinana thorum aduda Leo Club of Thawal gi volunteers singna sugar test tawagi thorum amasu pangthokki ngasi thorum aduga mari leinana SP Thawal Gautamna phongdokibada hojikki matamda malemda ahongba kaya lakpagi iroinana aikhoi miyoibada makhal makha kaya gi laina tina kaya narakpa haksangi arumba hengalakpa amadi matau karam taruga laina tina kaya dagi nathokadagi naraktanaba amadi matau karamna haksang phana thamgadagi kari karma chinjak charoi thakloi dagi niyom sumna matam chana chagadagi amasung aikhoi haksangi arumba si karamna hantagadagi haiman singbagi matangda atai prajamyamgi oinadi tongan tongan tharum kaya ama leirbasu maru oina police department gidi masigumba thorum sing asi leite aduna maram oiraga Thawal district police ki family sing da pungning losing oi honaba amadi police family da leirba sing na masama ufana leirbadi makhoi gi mathauda pungning sangba hegalakani haibasida yumpham oiraga thorum asi pangtokpani haiki all in the services I with the IPS IS IVS kamu gudi chai gudi health checkup ani tawe duga khoi police department mani progi na tagi MCS gidi ali gudna thojok na laite aduna khoina chegum program ni taroga ai gi official ma'am ai personal ma'am gi family chi ta kai tong healthy oina le ka na khoina khoi professional work ta ada tawu ngam na adu gi batang ko na ngasi gi nu ki program center English singani ga supna mapan gi July kunga humdoi gi kharaman kathel thokiba Ravina amasung Sanjit Mihat Senaba Singh atubu matang manungda ain gi cherak piu haiduna extrajudicial execution victim families association ivam amasung tongan ba imalup sing amadi kanglup kaya gi nupi singna saruk yaduna tidim lambi gi kasampat leimacham lekai leiba community hall da ngasi wakat bifam sathakre wakat mifam adu saruk yakhiwa ibam gi president Renu Takhelambam na pamu sing da phongdokkiba da ibam na hayeng CBI gi special court Ravina amasung Sanjit Mihat ki case hearing chatagariba asida maru oina senariba matamadugi additional SP Dr. AK Jalsit mathakta while chataba hogadabani English singani ga subna mapan gi July kunum doi gi tamthirba Rabinam sung Sajid Mihat asagi case CBI na pair basunga si phawa losinma ngamdre Koraman kaithel gi tamthirba thodok adu senariba matamadugi Impal West gi additional SP Dr. Jaljipu father while chatabagi mohta court bail pidun leibana case asigi asumba while chatabang amdre maram masina hayeng chatagariba case asigi hearing asida mahak ki bail kaktuna athuba tamda mara leibising law gi oiba serak pigedamni haike ngasigi wakat mipamaduda adugi matungda miyamna governor da memorandum pinaba rally lakpada police personnel singna miyam adu kasampata thatki tungda
मियोय खर खंगलगा गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिन हनके लाकदरब सही मंगागी मनुंगदा खुंद्रापम केंद्रगी लैतलाइरे इमुंग लिसिंगनी ग चांगा द थबक पिना होनरी हाइना इचमगी फॉर्मर प्रेसिडेंट नोंगथोंगम राजेंद्र एलाइस बॉय न फोंदोक्रे ngase खुंद्रापम केंद्रगी मनुंग चना लेबा उयुमपोक मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल द नॉर्थ ईस्टर्न बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन खुंद्रापम एसीना पांगथोकिबा एस था मरी सुमना सथरकिबा टेलरिंग एंड कटिंग ट्रेनिंग सिंगु सर्टिफिकेट फी तुनब मेसिन अमदी मुगा महुमदगी लंगसिंग थोकनब मेसिन यंथोकपगी थरमदा महागना वाफम असी फोंदोकिबनी महागना मखा ताकिबदा खुंद्रापम केंद्र से इम्फालगी पंगलाप लापत्रबसु मनुंग हंजिना लेबा मरमना साखोत थरांगी लमदा स्वथब क्या मनुम लेरे लाइर मसिंग यामना लेबा केंद्र अमा ओइबदा नतना थबक सुफम खंगदबगी इमुंग मनुंगी अवाब क्या मनुम मायोकनरी केंद्र से लेबा सेल्फ हेल्प ग्रुप अनि अमदी टेलरिंग की सर्टिफिकेट पाइबा मियोय मरफु तरुकता पीरिबा मेसिन सिंग असिना मसागी सेंथोक लंबिसु सेंबा ngam सही मगाई मनुंगदा इमुंग लिसिंगनी ग चांगा थबक पीनब पांदम थमले नुपी खक्त नतना नुपा सिंगिसु फार्म अमदी कॉल सेंटर अथु मतमदा हांगलोक्तुना थबक पीरगनी हौजिक फावदा मियोय लिसिंग अमग चामा ट्राइपांदा हैंडलूम की कार्ड पीदुना मखोइदा लंग अहोंगम ममलदा लहलब मतुंग मखोइना साबा फी अदु अमुक पुलप लैरगा मार्केट थारगा मखोइगी लंग अमदी फी अमगी खुशुमन लुपा चामग मंगा पीरी अथुब मतमदा मियोय चहुम अमसु हैंडलूम कार्ड पीनब होनरी सरकार ने पीरिब स्कीम सिंग असी मियामदा फंगनबा होनबनी लमनम मसिगी एमएलए दा खुद थिंजिनबा अमदी अयत पीब नते मियामनसु पाइखलिबा थबक असिदा मतेंग पांगबिदुना मपुंग फानब होनमनिसि हाइके हेलो डिपार्टमेंट एमसी डिपार्टमेंट एमओबीसी मयाम पीरी न कोई दमकता असुक सानो सही न कोई खंगलन देबा अदु नसी लाइब्रेरी नासिना न कोई खंगलन नहीं याद हाइकनी आई नो लागा कोई ओनर सिंग लागा नो इबांग नसी फंगने लॉ से कोई पोत दिन कोई ने हम कोई लुसिंग वे कोई हम फोकस नते हाइकने मसी कोई पुलिस स्काईलक म्यूजिक बैंड कक्सिंग न सिंधुना स्टेट लेवल पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन की प्रिलिमिनरी राउंड ngase अगस्त की तांग कुंट्रक असिदा पांगथोक्रे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग की ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबा सांगदमनबा अदुदा कंपिटिटर कुनमंगा न सरुक याकी स्टेट असि तोंगान तोंगान मफम सिनगी लाकबा सैसक लोई सिंग अदुगी अदुदगी मियोय ट्रांगा खंगतुना फाइनल राउंड सांगदमनबदा सरुक याबा यारगनी हाइबगी मथंग मनाव सिंगी लिस्ट फोंख्रे लाकलिबा सेप्टेम्बर 23 दा स्काईलक म्यूजिक बैंड की मपोक मिटक मरी लेना सिनगदबा राज्य की थाकता सांगदमनगदबा अदुदा सरुक यारगदबा सैचल उसिनदे अदुदी एम राकेश साइरेन एस सनाथोय सेंगाइजिंग ई प्रोमिला लमजाव डब्ल्यू अंजू हाइरोप एम कनन कुमार वाबगाई के एस रुपसिया कक्सिंग एस कृषिवानी उचिवा एम रॉबर्ट कक्सिंग एच रविंद्र मयांग इम्फाल एम रमेश लाइमनाई ई ओनिवला कक्सिंग के एस निकोलास कक्सिंग एल अंजलि पांगनतावी एन दिविना कक्सिंग अमदी डब्ल्यू रिकेल कोंथा खाबमनी ऑल कक्सिंग स्टूडेंट्स यूनियन अमदी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लॉयज रोल खुसमदन सिंधुना हौजिक हौजिक शेड्यूल कास्ट की सत किबा सही लिसिंगन के सुना ट्राटे ट्राइपान की स्कॉलरशिप असिगी सेनफम पिथोक पिदन लैबा असि शेड्यूल कास्ट की छात्र छात्रीसिंग थेंगनेबा समस्या क्या की मतांगदा खननैनबगी मिफम अमा ngasi कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा छात्र छात्री ममा मपा क्या यावना पांगथोक्रे मिफम अदुदा रोल की मेंबर सिंग ममा मपा मदी अक्सु की मेंबर सिंग तोंगान तोंगान बहिरमदा वाफम क्या फोंदोकनखि ngasi की मिफम न कुपना खनरबा मतुंगदा वारेप खर लौकी वारेप सिंग अदुदी अहानबदा पिथोक्तना लैरिबा सेनफम पिथोक पिनबा मरी लेनबा अथॉरिटी दा तक्सनबा अनि सुबदा हौजिक हौजिक थारिबा स्कॉलरशिप की फॉर्म असि ऑनलाइन अमदी ऑफलाइन अनिमक्ता यहानबिनबा तक्सिनबगा लोइनना फॉर्म थाजिनबगी मतम सांगदोखनबा अहुम सुबा वारेपता शेड्यूल कास्ट की ओइबा तोंगानबा डायरेक्टरेट लिंगनबा तक्सिनबनी वारेप सिंग असि थबक ओंथोकनबा होननबा छात्र सिंगी ओइबा कमिटी अमसु सेमख्रे हाइरि मोरे की एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर एडीसी ऑफिस ता
ꯂꯩꯒꯗꯕ AC to ADC ꯒꯤ ꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ AC to ADC ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ AC to ADC ꯒꯤ ꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯔꯣꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ADC ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ widow pension scheme kaya tanaduna kanaba kaya prajasingda phanggadaba adu staffsing leitabana awaba mayokna duna leiba asi mari leinaba department na miyeng changbinaba maike kaya dagi phongdok narakli moreda pangthokpa go to village gi thorum sing social welfare department da praja kaya na pisin kibe scheme ngasi phawba phangba udri hiram asigi matang su manipur sarkar asina ahenba miyeng changbiba prajasingna pamnari SRL Diagnostic Amadi Intas Pharmaceutical Limited ki co-sponsor Makada We Care Foundation Amadi TLYC Club Hairok Part 3 na sinduna lemna anemia detection toba amadi blood disorder gi matangda miyamda wakal tahanbagi camp amangasi Hairok Higher Secondary School na pangthokre Dr. Amadi paramedical staff punna trying pan rom na saruk yadra pangthokiba ngasi camp aduda miyamda lemna haksang checkup toba test tawduna haksang da yawba igi sang khangdokpa amadi layong kaya gi anabasing lemna layengki loinana watpana thokhanba laina layong sing amadi matau karamna ngakthokani haibagi matangda miyamda awareness piduna wakal tahanki ngasigi camp adu saruk yakiba Jenims ki hemato oncologist Dr. Irom Anil na phonokibada ga mari lainana narakpa yaba laina layong sing matam sana detect tahoduna watpana maram oiraga haksang chokthaba thabak tawningdaba mayamdu ngakthokpa ngamnaba gi pandamda program asi ahanboina We Care Foundation na sinduna ngasi hairokta pangthokpani foundation asina program asi hairoktagi hena hairokta hana pangthokpagi maramdi hairok thawal amasung kaksing lomda ga mari leinaba patient asi yamna leiba thengnai maram asina lamdam asong gi miyamna doctor da checkup lakpada thengba serious oirakpa matamda khanglakpa natraga kadaida laengdagi haiba khangdaba singda khudongchaba si pinarbugi dama kemasi pangthokpani hojikti Jenims ga mari leinaba laina layong sing laengnabagi khudongchaba leire mayamnasu khudongchaba si lobiyu haiki All Manipur Football Association Empha amadi Tata Trust na DSA kaksinga khusan sinduna sahi taruk tagi tramari phawgi manungda leiba nupa macha amasung nupi macha singi oiba football development program amangasi District Sports Association DSA kaksingi ground da hodokre ngasi gi thromda Empha gi president S Sanatomba Empha gi secretary in charge L Jotirama Roy Empha gi assistant secretary N L Nabachandra technical director M Ratan treasurer L Dinamani loinana member kyasu saruk yabaga loinana DSA kaksingi president Y Mangoljau vice president KSS Ibobi general secretary M Nilomadi official kyasu saruk yakhi charawna nupa macha amari nupi macha saniyang khairom development program manungda coaching pigani program ase thang jamadi nungaijing khakta da pangthokani hairi so koina pangthok sariba asumba grassroots program asidagi India phongba player kya akoi kyam thokre sam samna haraga hoji India gi pantoi goalkeeper si akoi grassroots sidagi khibani akoi gi Priyanka handa Asia Indiana champion or kuma tam yawrba ngang sing puspani hoji mapana sana ba satkari nupara su akoi gi Robinson hoji Kerala gi Bristol club da sana leidi akoi gi Nelson hoji Tata company da sana ba leidi saman to bana akoi gi power player kya marum bina pangthok sariba grassroots asidagi akoi lepa leitna akoi puthok saribani Prime Minister Narendra Modi na haikre Lok Sabha amasung Assembly elections sing matam amatara pangthokpagi wafam mai paknabagi lambi ure ngasi mahaki thagi ona pangthokpa thoram puningi wada Prime Minister na wafam asi phongdokhibani laibak ama mikhalama haibu wafam asi healthy democracy gi khudamni wafam asi gi matangda miyamna yaningba
amasung irangdaba kaya ngasigi niputrelak suwa pungningi wathromda phongdoknarakhi Lok Sabha amasung state khagi assembly election matam amatara pangthoknabagi damak constitution semdokpa mathau tade haina BJP gi sourcing dagi phongdokpa laikhre Chief Election Commission of the Road nadi matam amatada Lok Sabha amasung assembly election pangthokpa oithokloi haina phongdokhrabani madu oithokpa yahanaba lawmaker singna law semada sahi amadi sangkhigene haina election commission na phongdokpa laikhre Congress yauna opposition party singna matam amatara mikhal pangthokpa haibasi federal principal singi Mayoktani Hairi. Japan ki Prime Minister Shinzo Abe na Laibak Adugi, Khwaidagi Sangba Prime Minister Oinar Bi Khudong Saba ama Fangle Hairi. Mahaki ruling party ki election da leadership ki Mahak Mirep Oigedori. Mahakpu Conservative Liberal Democratic Party gi head oina amukhana khalabai yai hairi. Lawmaker ayamana Mahakpu Sagali Haibagi. Thajabat lady Mahaki amata nairaba lamba hanagi defense minister Singeru Isibani Prime Minister Abena haikibda LDP gi lusingba oina Japan bu lamjingnaba warep leire madamaduna mathang thada pangthokadaba leadership election da mahak lepkani general election da LDP na paktakna mai paklama matung lisingani subna train thoigi December da Shinzo Abena Prime Minister oiduna sakti pai ki bani leadership election da mahak na mai paklabdi Japan gi puwari da khwaidi sangna Prime Minister oiba mi mahak oigedori bani Hojik sanabagi pauda New generation of More amasung V Secure People's Welfare anin sinduna thasigi tang kunithoi dagi sathrakiba 2018 gi New Generation Football Tournament ki final match More 1/4 leiba Sunrise Ground da sanakre Tournament aduda More da leiba tongan team taruk na saruk yaduna sathrakiba tournament adugi ngasi sanakiba final match aduda DMFC na KFC bu Panjil Manga Amada Maithiba Piduna DMFC na winner oikre final match ki thorum aduda All Manipur Football Association gi ex-president T Raghumani Additional Superintendent of Police More K Robinson MCM President M Thoiba Tamil Sangam gi General Secretary MD Tila Khan amadi Sangnai Bamyoy kana saruk yaki Hojik aroi bida maroi pau amona pijari nauna semjin sajilaba Manipur State Cooperative Bank Limited ki sanglen ngasi Chief Minister N Birena sangakre ahum suba Kimax felicitation ceremony pangtokre loinana DMFC na New Generation Football Tournament ki winner oikre ngasi gidi Paodam sanduk saba matang asir lojare nyambu amukana kurujari